पार्टी तराना सीएम उनख्रे प्राइम मिनिस्टर उननब तक्सिलमले मणिपुर आर्टिकल 355 चनरमले मेघचंद्र मणिपुर की वाखलोन मानब पॉलिटिकल पार्टी तराना ngarang numidang wairam Chief Minister N Birenga mahaki secretary unaduna irang asigi matangda thubada waroisin purangnaba Prime Minister unanaba appointment launaba taksin khibaga loinana all political party ki mifam ama Prime Minister bu kawhannaba demand tawkhre haire ngarang numidang wairam pung 6 tarakpa dwaidage pung ani rom chumna political party tara ki mihut singna Chief Minister ga unaduna wari sakhibada Prime Minister unaduna Manipur thokli bahana sunabagi thokdok sing asigi waroisin purangnabagi damak honaba amasung political party singi oiba mifam ama ka honaba taksin khe Chief Minister ga unaraba matungda mifam asida saruk yakhiba hanagi Chief Minister amasung CLP gi leader o ibobina hai Manipur da tha mapan lom satharagli bahana sunabagi thokdok sing asigi matangda party taragi maikaidagi political party pumnamake mifam kauduna khanaba tangai fadre haiduna tangnaduna lakhibane state laingak pairiba luchingba natraga party singna thabak amata paikhat pidri hairaduna ngarangi mifamda party taragi maikaidage prime minister gi appointment lauduna unanaba taksinbada masibu thabak to onthokna bohonagani haibagi thajaba chief minister na pirakle haikhe oibo bina hai suda leibabu oirabasu leitababu oirabasu nakal animakta illegal oiba khulai sing पाइनरीबा मखै हाना सुनबा लेपलोय डेमोक्रेसी चटपा लैबाकता वारी सानदना वारोइसिन पुरकपा ngamloy वाथोक अमा थोकलबदी सोल्यूशन लैफम थोए मणिपुर दा हाना सुनरीबसीदा सेंटर ना खुद थिंजिंद्रबदी वारोइसिन पुरकपा ngamloy हाइखे मणिपुर की थौदोक सिंग असिना मियाम खमथेंगना वाना रे फिबम सिदा इंडिया लेंगा की करंबा अरोनबा एजेंडा लैबनो हाइबा खंगदे मणिपुर गुंबा पिखरबा स्टेट अमदा लैरिबा फुरुप सिंग अमगा हाना रसनु हाइरबदी खंगद्रे इंडिया लेंगा की अरोन बाय एजेंडा लैरम लबसु स्टेट लेंगा न वारी सानबा नुआइत्रे हाइरगसु ओपोजिशन दा लैरिबा इखोइगा सानजगे अथुबा मतमदा चीफ मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर गा फमिनदुना वारी साननबा सिनबिरकनी हाइबगी थाजबा पाउमी सिंग दा फोंगदोखे नाकल अमरोमदा ngarang gi mifam asida saruk yakhiba कांग्रेस प्रेसिडेंट के मेघचंद्र ना मणिपुर दा लैरिबा लेंगाक अमदे यूनियन लेंगाक ना मियाम दा कुइना मिनमलकपा अदु ngasi di mayek sengle ngarang gi mifam दा चीफ मिनिस्टर मसाना मणिपुर आर्टिकल 355 मरुइना एक्सटर्नल एग्रेशन अमदे इंटरनल डिस्टर्बेंस ता युमफम ओइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल असे चनरे हाइबो वाफम मसाना याजकी हाइना पाउमी सिंग द फोंगदोखे अदुबु मसिमक मणिपुर की मियाम द कुइना लोचिनदुना लाखिबनी हाइखे ngarang gi mifam द मिनिस्टर सिंग गोविंदास कोंथौजम टीएस बसंत कुमार अवांगबो न्यूमाय अमदे रूलिंग की एमएलए सिंग द टीएस शांति अब्दुल नासिर न चिंग बसरुक यारगसो अयाम्ब मिनिस्टर एमएलए सिंग सरुक याखिद्रे